Cela umfundele mama. Hlaka verse 24 kunesihloko idini lika Yesu liyazisusa izono. Now kunento ekuthiwa idini lika Yesu. uYesu waba lidini. Njengoba uYesu waba lidini, into eyambangela ukuthi uYesu makabe lidini kungenxa yokubana wayesusa izono. Ngoba uThixo akathandi namnye umuntu onokuphila naso isono. Ilento uYesu wezayo emhlabeni waba lidini ukuze asuse izono. Funda mama. Verse 26. Kaloku ukuba bekungenjalo ubunzima ngeebuve kaninzi kususela ekusekweni kwelihlabathi. Yes. Kodwa endaweni yalonto ungene kwabakanye qwaba ekusongweni kwamaxesha ukuze isono asisuse ngedini elinguye buqu. Ukuze isono asisuse ngedini elinguye ubuqu. Yes mama. Umuntu ngamnye ufa kube kanye. Umuntu ngamnye ufa kube kanye. Emva koko Njengoba silapha wonke umuntu olapha unesuku alilindileyo lokufa. Nangoku njengoba silapha abanye banohavubhobha ngoba bayayazi siza kufa. Haphela iqala si. Yes. 27. umuntu ngamnye ufa kube kanye. Yes. Emva koko agwetywe. Emveni kobethe wafa ujongana nomgwebo. Kwakube uthe wafa ayikho into exoxwayo ngaphaya. Jongene nomgwebo. Yabona ke le ndaba yomgwebo noba ingqondo yakho ngoku ingakwenza ingathi ungamelana nayo kodwa ngeke umelane nayo. Umuntu misela ixesha libe linye afa ngalo. Funda mama. Verse 28. Yes. Ngokunjalo ke noKristu wanikelwa kwabakanye. Ngokunjalo noKristu wanikelwa kwabakanye. Yes. Ukuze athwale izono zabaninzi. Ukuze athwale izono zabaninzi. Sonke njengoba silapha wazithwala izono zethu. Uyabona njengoba ulapha ityala lakho lahlawulwa. Mamela uyabona umgwebo into ekumele basiyishumayele ukuze abantu bazi ubana leni into ngeke simelane nayo. Ndikuxabisa yona ungaphuma pha umthatha uYesu. Mamela ngithethe lento. Uyabona sesishumayela umgwebo nje. Umgwebo ayingowabantu. Akekho umuntu owenzelwe umgwebo. Alowo nalowo uzisa yena emgwebeni. Ngoba wazenza idini
ukuze kuxolelwe zonke izono, kungabi khona mnye umuntu osabalela ukuthi unesono. Chaza ukuthi ozithwelele isono uzithwelele ngokuthanda kwakhe, ngoba uJesu uyazithwala. Ubuzithwele, uzithwele ngokuthanda kwakho. Uzithwelela wena ipoison ezawujika ibulale wena. Khona owakuthwalela izono zakho Jesu. Vanke sithethe ngale nto omgwebo. Swathi kaMarko 9. Ngikubona izinto bana. Lapho imele lento ucinga ukuthi ungayimela. Ngaphandle kukaYesu umuntu ufaka ubekanye. Uyawufunda woni wena. Uyawufuna bona ubuhlobo naye. Kunomhlabelelo. Kunomhlabelelo. Ethi sahlanjwa eKalvari. Izono. Mamela tatama. Wathwalelwa wena. Mamela mamami. Ungavumi uhambe nje emhlabeni. Mamela tatwethu. Wathwalelwa izono. Ngeke zikuncede into zalomhlaba. Ngeke zikuncede into zalomhlaba. Kunezinto ezibonakala zinhle emehlweni womuntu, kodwa isiphelo sazo kukufa. Ade kunoYesu sawuthandaza. 42 mama. Ncwadi kaMarko 9:42. Ekuyimele lento. Ngaphumi namhlanje. Ngaphumi namhlanje. Amela ukuqalela. Nalo uthi ijomi yakho. Kunexesha apho uzoba wedwa. Ijonge ivini lonke uba wedwa. Ngexesha use-ICU. Bamane befika bathi kuzoba right nje mama. Bathi ubusifa wena. Uba ndidliwa zinhlungu ndoda. Abayiva lento ndiva. Kunexesha lapho uzoba wedwa. Wena noYesu. Wena noYesu. Funda ma. Hlaka verse 42 kunesihloko. Yes. Ngezikhubekiso. Yes. Othe wakhubekisa nokuba mnye wabancinane abakholwayo. Yes. Ngekumlungele kanye ukuba ebengagaxwe litye lokusila entanyeni. Yes. Waphoswa elwandle. Yes. Ukuba ke isandla sakho sithe sakukhubekisa sinqumle. Now uba kunendawo engamkholisi uThixo empilweni yakho isuse. Why mama? Kulunge kanye ukuba ungene ebomini usisilima. Kulunge kanye ungene ebomini ulahlekelwe. Kunokuba uthi unezandla zozibini. Kunokuthi uphelele. Yes mama. Umke uye esihogweni. Umke uye esihogweni. Emlilweni ongacimiyo. Emlilweni ongacimiyo. Apho kumpethwe ngafiyo. Apho kukho impetho engafiyo. Kumlilo
ongacimiyo. Umlilo ongacimiyo. Nokuba unyawo lwakho akhumbula kushumayela ngqondo. Sizayifunda nayo bamonaka. Shumayela ngencwadi esithile. Ngathi kuseza uvula incwadi. Abangafunyanwa ngebhaliwa amagama wabo. Bangwele emgwebeni. Kwakukhekwazana emlindweni. Lathi ngase mntana mplahleke lo ncwadi. Ngoba lathi sazi imisebenzi yayo. Mamela sihlobo sami. Letuki ungayimela. Awungekho uyimele. Kunomlilo aqothulayo. Uyabona ngoku Yesu usenenceba ngakuwe. Usefashumayela because igrace yakhe isekho. Sasifa sisamisa stand ngenxa yenceba. Usakubiza. Uyakubiza. Kawuphindele ndo mama. Ukuba ke isandla sakho sithe sakhubekisa. Ukuba isandla sakho siyakhubekisa. Yes. Sinqumle. Sisuse. Kulungile. Bakwene. Iserious into yasekhaya. Ayingomdlalo lona. Learning is serious. Learning is serious. Noba into wayinikwa ngutatakho. Uba imkhonisa uThixo. Isuse. Noba into wayabelwa ngumamakho. Ubiyababulala abanye abantu. Isuse. Ngoba kunexesha ividiyona engazumelana nento ezakwehlela. Umlilo mengona phakathi. Kufundele indawo ithi kunempethu. Apho kunempethu ingafiyo. Apho kunempethu kawucinga indawo. Even impethu ekudizayinwe special impethu ezakutya ngenxa yezono zakho. Yenziwa nje special. Yenzela ukuthi yivuba ubuhlungu ngenxa yongavumi izono zakho. Vangela ingomdlalo. Vangela yojuku. Ayingomdlalo lento. Le impilo le. Le bubomi. Apho kunomlilo. Bendithi nakapheli ngawo. Sesashumayela. Uyabona usuqonda ube serious lento. Ithi kwaba nexesha. Kwakunendoda esisitsheni. Ithi nento zonke. Iphila indlela eyithandayo. Inxiba into eyithandayo. Isenza into eyithandayo. Kwanendoda ehlele egeyithini. Yathi ihlele egeyithini. Kanti igcwele uJesu.
Ndiyavuma. Ndiyayithanda le ndoda. Kwafika ixesha sawuthandaza. Ithi yafa. Okufakwayo sayithatha isithuthi. Sayisapha ibisebenzela khona. Zafika zayibeka. Kwafana indoda esegeyithini. Sayithatha. Zayisapha ibisebenzela khona. Kwafika ngapha kwengcwaba. Kwatshintsha izinto. Kwathi waphila kamnandi. Waphila kabuhlungu. Kwathi bephila kabuhlungu. Waphila kamnandi. Ngoba ngapha ya ziyatshintsha izinto. Yathi yawuphakamisa amehlo. Yambona uLazaro. Iqembu ukukhala kwendoda. Anifanga abazalwane ebuhlungu lelo. Ibingamnaka nganomnaka ngoba ehlele egedini. Ithi izinja kwamnyanzeleka sibele uncedo kuLazaro. But now ngoba kutshintsha izinto. Yayiqonda uba ndiyamdinga uLazaro. Awuzuyimela ngapha. Awuzuyimela ngapha. Yathi bawa Abraham. Ndiyacela. Cela umthume uLazaro. Ayacela neglasi. Yabona iglasi izoba nkulu kakhulu. Yathi ngicela ngithathe inqumwe. Okukwethonsi lamanzi. Elwimini lami. Yathi le ndawo ndikuyo. Ndiyathuthunjela. Wathi uAbraham. Isizathu sibangela ube lapho. Ayithetha nje clean. Kungenxa yemisebenzi yakho. Emhlabeni ubuphila into oyithandayo. Ubuhamba uthanda khona. Ubusithi lo mzimba ngumzimba wami noba ndenza ntoni andikhathalelanga. Noba ndilalaphi ngawo andikhathalelanga. Ngoba ngumzimba wami. Yathi yawubona ukuthi nene ithunzi lamanzi alisi. Kuyacaca ukuthi ngizawufela lapha. Yathi ngicela into yesithathu Abraham. Ngenxa basenibona ukuthi mina ngisurvive apha. Ngicela kumthume kubantakwethu emhlabeni. Ngoba indlela abayiphilayo abantakwethu. Baphila ngqo lento bendiyiphila. Now ikhazi ukuthi mabesifa nabo bazawuza kule ndawo. Bathi le ndawo lena andiyinqweneleli vini umntakwethu. Andiyinqweneleli vini ifamily yami. Andiyinqweneleli vini osalwana. Ngoba ingxaki le indawo ndiyayibona imelwa mntu. Inzima le ndawo. Wathi uAbraham mamela. Kunabashumayela emhlabeni. Yes. Kunabamemezela ukuthi Jesu uyasindisa. Kunabamemezela ukuthi uJesu uyasixolela isono. Ubaba bevanga bona. Bazawuza kule ndawo kuyo. Ubaba bamemelanga bona. Bazawuhlala nawe sihlobo sakho. Nawe liyekweni omncina na. Uzile uJesu ukuzubana nawe. Uphile nesonweni. Umamkele namhlanje. Uyabona la xesha bekuthala umani usithi. Mina ndiyawuguquka ukufika kwakho ufikile kwelingwe. Ubulindela omnye mamela.
ngekho umoya. Masibuye ngokukhawuleza sithandaze kule ncwadi kaMariko. Khona into endifuna siyiqhubezele. Kuthe qhawula ntoni isandla? Masithetheni sonke nje. Uqhawula ntoni? Uphinde uqhawula ntoni? Unyawo. Hey, serious. Serious. Phinde uqhawula unyawo. Okay, funda mama. Verse 45. Yes. Nokuba unyawo lwakho luthela kukhubekisa, Yes. lunqumle. Lususe. Funda mama. Kulunge kanye ukuba ungene ebomini usisiqhwala kunokuba uthi unenyawo zombini uphoswe esihogweni emlilweni ongacimiyo. Mamela. Sesawuthandaza. Lento ucinga ukuthi ungayimela. Ngakho uyimela. Yabona uzuyiqonda ube serious indaba kaYesu. Elilubaba lo. Nceba. Icimbu Yesu eseCalvary. Ngokuqala kwaPilato. Ehamba esitratweni uYesu. Ithi wabetha imivimbe i38 emqolo kuye.